Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro kandi Imana ibaha umugisha. Dufise izina rero, izina ridasanzwe. Yesu ashimwe. Izina ry'umwami wacu Yesu rihebuje, ridasa n'ayandi mazina. Izina iyo tuvuze abadayimoni bahunga, iyo turivuze ya misozi irasenka ngo twavyumvise, ibihome birahenuka bikavaho kubera izina ry'umwami wacu Yesu. Haleluya. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye ngo iryo zina ndarikunda ry'umwami wanje Yesu. Haleluya. Izina ry'umwami wacu Yesu ndarikunda rihebuje ritangaje. Iryo zina ryo rizotuma tuja no mwijuru. Haleluya. Nta rindi zina nta bundi bushobozi buzatujana mwijuru atari iryo zina ry'umwami wacu Yesu. Yesu nashimwe. Haleluya. Tugiye kumva rero ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusoma mu bice bitatu honyine, hama dukurikire message y'Imana. Haleluya. Turatangira mu gitabo c'Itangiriro ibice bitandatu. Tangiriro ibice bitandatu. Turahera ku murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 22 cyangwa 22. Aravuga ngo urunigo rubyaro rwa Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana kandi yabyaye abahungu batatu, Shemu na Hamu na Yafeti. Kandi isi yari yononekaye mu maso y'Imana, yuzuye urugomo. Imana ireba isi ibona yuko yononekaye, kuko abafite umubiri bose bari bononye ingeso zabo mu isi. Imana itegeka Nowa kubaza inkuge. Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanje, kuko isi yuzuye urugomo ubwabo, dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa goferu, ugabanyemo ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma, uyibaze utya. Uburebure bw'umurambararo bw'iyo nkuge bube mikono mikono 300. Ubugari bwayo bube mikono 50. Uburebure bw'igihagararo bwayo bube mikono 30. Kandi uzacemo idirisha rizaba irya mukono umwe, nuyirangiza hejuru umuryango w'inkuge uzubushire mu rubavu rwayo, uzayishiremo amazu. Ayo hasi niya kabiri hejuru yayo niya gatatu. Nanje dore nzazana umuzure w'amazi mu isi, urimbure ibifite umubiri byose birimo umwuka w'ubugingo, ubitsembe hasi y'ijuru, ibiri mu isi byose bipfe. Ariko nzakomeza isezerano ryanje nawe, uzinjirane muri iyo nkuge n'abana bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe. Kandi mu moko yose y'ibibaho bifite umubiri byose uzinjize muri iyo nkuge bibiri, ngo ubirokorane nawe. Bizaba ikigabo n'ikigore, mu nyoni no mu bisiga nk'uko amoko yabyo ari, no mu matungo nk'uko amoko yayo ari, no mu bikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari. Bibiri by'amoko yose bizaze aho uri, kugira ngo ubirokore, kandi uzijyanire
mu biribwa byose ubyihunikire bizaba ibyo kubatungana n'ibyo muri kumwe n'uwagenza atyo iby'Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Imana ihabwa icyubahiro. Amena. Yesu ashimwe. Uyu Nowa twumva ijambo ry'Imana ritubwiye ngo yari umukiranutsi kandi yagendera n'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo ariko icyo gihe isi yari yononekaye, abantu bose bari babaye abagome, buzuye ubugome, bakora iby'Imana yanka, bakora ibyaha, babikora ku manywa n'ijoro, bituma Imana ibabara, iricuza icyo yaremeye umwana w'umuntu. Nibwo Imana yabwiye Nowa ngo Imana ireba mu isi, ibona Nowa n'urubyaro rwiwe, umuryango wa Nowa nibo bayikiranukira, nibo bakwiye kurokoka mu isi. Imana idufashe. Haleluya. Mbere ko dukomeza reka dusome aha naho Zaburi 91 ku murongo wa 1 n'uwa 6. Zaburi 91 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 6. Abahageze Zaburi 91 ku murongo wa 1 kugeza kuri 6. Uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu c'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti urubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira, Imana yanje niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiriza moya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Imana ihabwa icyubahiro. Hano ku mirongo 9 naho hakurya yaho gato niho tugiye kurangiriza, navyo ko dusoma mu bice bitatu, kuvuga Zaburi ibice 90 ku murongo wa 12 honyene. Haratubwira ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Imana ishimwe. Haleluya. Naho tugiye kumara umwanya mutoya tuvuga message y'ijambo ry'Imana y'uno munsi. Turumvise umusaza yitwa Nowa n'umuryango wiwe, Imana yabonye ko ari bo bakiranukira Imana mu isi yose. Abandi bantu bose bari mu isi bari bahindutse abakora iby'Imana yanka. Imana irababara, irarakara, iravuga ngo ngiye gutsembaho umuntu wese, ngiye kurimbura abantu bose, mbere n'ibintu byose byo mu isi mbirimbure, hazabaho bishasha. Nowa n'abamukomokaho abo nibo bazagwira bakomeze kubaho mu isi, kuko abandi bose bari gukora ibyo nanka, bahindutse abagome mu maso yanje. Imana ibwira Nowa ati rero Nowa, ngiye kurimbura isi. Iherezo ry'umwana w'umuntu n'ibyo mu isi byose rije mu maso yanje, ngiye kubirimbura byose, mbitsembeho mbivaneho, kuko isi yuzuye urugomo, ubugome bwuzuye mu isi. Ariko wewe n'umuryango wawe genda mwibarize ubwato muzahungiramo. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Twaririmbye ngo izina ry'umwami Yesu ndarikunda. Haleluya. Niryo ringejeje aha, niryo rizatuma nja mu ijuru, niryo ridukiza. Izina ry'umwami Yesu niryo rituma turyama tukabyuka, niryo rituma tubyuka tukirirwa, tugaca mu mabisi, mu modoka ibihumbi n'ibihumbi, niryo ritegeka ry'amamodoka kugira ntatugonge. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Nawe no Imana avuga ngo wewe n'umuryango wawe genda ubaze ubwato, kandi ubwo bwato nabwo Imana imuha amategeko y'uburyo agomba kububaza, si gupfa kubaza uko abyishakiye. Imana imutegeka igiti cyitwa gofero mu biti byinshi ibihumbi n'ibihumbi. Imana ihitamo igiti cyitwa gofero aba icyubaza mu ubwo bwato, ariyo nkuge. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya.
mu kirundi inkuge bayita ubwato, mu kinyarwanda naho ni inkuge. Nimvuga ubwato byumve, nimvuga inkuge byumve. Yesu ahabwe icubahiro. Haleluya, amen. Iramubwira ngo ucyo giti nicyo ugiye kubazamo ubwo bwato, ugiye kuzajamo n'umuryango wawe, n'ibikoko nagutegetse uzajanamwo bikumvira ujana nabyo kugira ngo birokorane nawe. Ntabwo ari igiti cyose uzapfa kwibariza uko ushatse, kandi hari amategeko ugiye gukoresha mu kubaza ubu bwato. Yamuhaye uko buzaba bungana mu burebure, mu bwaguke nk'uko mwabyumvise, amaja hejuru amaja hehe hirya no hino agosha droite. Nowa twumvise ngo abikora nk'uko Uwiteka yamutegetse. Haleluya, Yesu nashimwe. Ariko aravuga ngo kandi ubwo bwato mu kubuteranya nk'uko abantu bazi kubaza babizi aho bateraniriza imbaho n'ibindi, ngo uzahomeshe icyo bita ubushishi. N'ubushishi niki? Kore. Mu kirundi bacita ishashara, kiriya kintu. Ishashara n'ubushishi. Kiriya kintu rero kare jewe nza kuvuga ijambo ry'Imana ndasenga nti Imana imbere uko niyigisha banze unyigishira ijambo ribanze rimfashe. Nabanje rero nanje ryabanje kunyigisha kiriya kintu cy'ubushishi ryakore. Iwacu baza mbibona kera ubusinzi ko bikihari nkiri umwana, ba mama yo nk'isafuriya yamenetse yasadutse. Icyo kintu barakizana bita ishashara canke rujya rushishi, bafata bakotsa icyuma. Ngira ngo murabizi namwe mu Rwanda muza mumfashe, abakuze bazi babibona, bakagishira mu ziko ko ndazi benshi ntago bavyumva ivyo. Kigasha we kikumvura, kigasha neza, kigasha kimaze kurungura neza kikaba nk'umuriro. Bagafata rero kiriya kintu c'ubushishi bagakozaho cyacuma, bakojejeho bitahita gifirima kikazanaho ibintu, bagahita bakoza hahandi hacika. Hehe no kuva. Imana idufashe. Cyaraho benshi abakera bakoresha, sudire ntizari bwabeho z'ikizungu. Haleluya. Noneho Imana imubwira ngo uze ubuhome imbere n'inyuma. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Icya kabiri, uzayicamwo amazu menshi, inzu yo hasi niyo hejuru ya kabiri n'iya gatatu hejuru. Ikindi, idirisha ryayo uzarica amaja hejuru, umuryango wayo nawo ugomba kuba mu mbavu. Imana ihabwe icubahiro. Ibyo byose bifite icyo bitwigisha, ariko tugiye gusangira muri kano kanya. Mbega ubwo bwato ni iki? Ijya nkuge ni iki? Urya muryango yamutegeka kuba mu rubavu ni ukuvuga iki? Rijya dirisha ni ukuvuga iki? Burya bushishi bwo yategetswe kubuhoma imbere n'inyuma ni iki? Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Kuko isi Imana yari yamaramaje kurimbura isi n'ibiri muri yo byose, ariko ibona Nowa ntabwo akwiye kurimburanwa nabyo, kuko ngo yagendana n'Imana, yakiranukira Imana n'umuryango wiwe bakumvira Imana. Imana nayo ihitamo umugambi wo kumukiza, kumurokorana n'urubyaro rwiwe, kandi n'uburyo naho igomba kumukiriza. Haleluya, Imana ishimwe. Buriya bwato buganwa n'umwami wacu Yesu. Imana ihabwe icubahiro. Imana iri mu ijuru irareba ko Gehinomu itegereje umwana w'umuntu, iravuga iti tugiye ninde twohereza mu isi gucungura abana b'abantu. Iteranya abamarayika, iteranya ibinyabugingo, iteranya ik'abakuru 24, iteranya iravuga ati ndashaka tuje inama ninde muri twebwe agenda kurokora hariya mu isi, ko mbona mu myaka iyi n'iyi Gehinomu igiye kuzarimbura abantu benshi bagiye gupfa bashiriye mu byaha. Marayika harateka, uriya mugabo twamuvanye hano bikomeye ntabwo twamusanga hariya, naho ntabwo ndimo. Bose barareba, bose bagakoraho bagasha, ariko umwami Yesu ngo arahaguruka. Haleluya, Yesu nahabwe icubahiro. Imana ngo ari yateguye misiyo y'uwo muntu aza guhitamwo kuza gucungura isi, byose ngo byari mu gatabo yabishize ahantu, ati umuntu wese yumva ahisemo kuja gucungura umwana w'umuntu agenda afungura akagatabo abone misiyo imujanye gucungura umwana w'umuntu uburyo bizogenda.
Yesu ngo arahaguruka afata ka gatabo aragafungura arasema misiyo ya mbere uzakubitwa uzokwankwa uzasonza uzagira gutya ariko uzacungura umwana w'umuntu bavuga ngo mwami Imana ndabyemeye uza gucungura umwana w'umuntu. Haleluya. Yesu nahabwa icubahiro. Haleluya. Bibiliya tubwira ngo abamwizeye bose, haleluya, yabahaye kuba abana b'Imana. Abizeye uwo mwami Yesu, abizeye ko ari we yoherejwe n'Imana akaza gucungura umwana w'umuntu, tukamwizera, twahawe kuba abana b'Imana. Yesu nahabwa icubahiro. Haleluya. Ngiyo nkuge twahawe kwinjiramo. Yesu nashimwe. Kuko inyuma yiwe hari imvura. Inyuma yiwe hari imvura ishana, imvura iteye ubwoba iri kwica abantu. Ariko abemeye kwibera muri Yesu. Haleluya. Noneho wa muryango ukwinjira muri Yesu. Byari byanditse ko Yesu agomba guterwa icumu mu rubavu. Haleluya. Hakavamo amaraso n'amazi. Abamwizera n'abizera umwami Yesu n'abizera umusaraba, ayo maraso akatwoza ibyaha byacu n'ayo mazi twacumuye tugahinduka abana b'Imana. Niyo mpamvu Imana ngo yabwiye ati umuryango cyangwa urugi rw'iyo nkuge bugomba kuba mu rubavu rwabwo. Haleluya. Yesu nashimwe. Natwe twinjiriye mu rubavu kwa Yesu, aho yatewe rya cumu mu rubavu. Wa musirikare ngo aravuga ngo ntabwo nemera ko yapfuye. Uyu mugabo ukuntu yaratubabaje yaratuzengereje, yari yikumiyeho abantu bose bamwizeye. Idini ryacu ryari ryahombye kubera uyu mugabo. Sinemera ko yoba yapfuye, reka ndamutera icumu ndebe ko atavuga. Ngo atera icumu n'uburakari bwinshi mu rubavu, havamo amaraso n'amazi. Imana idufashe. Uriya musirikare niwe ngo cyagihe yarasanzwe ngo agwaye ijisho. Yari umusirikare yarwanye urugamba rwinshi, none harakomereka agira ikibazo cy'ijisho. Niba bamurashe mu jisho, ijisho ntabwo ryari rikibona, ariko ngo yari umurashe ateye ubwoba kandi yizewe, umurinzi ateye ubwoba, yararinda. Aravuga ati kugira nemeze ko yapfuye ngiye kumutera icumu, nimba nataboroze ndemera ko yapfuye. Ngo amaraso ahita atarukira mu jisho. Rya jisho ritari ryabona riba rirabonye ako kanya. Niwe yahindutse yavuze ya nkuru ivuga ngo niby'ukuri yari umwana w'Imana. Haleluya. Yesu ahabwa icubahiro. Ubwa mbere yamuteranye icumu n'ubugome bwinshi ngo ndashaka ko apfa, sinshaka ko twibesha, ndashaka kuverifya neza ko yapfuye, ngiye kumuterera icumu maze nimba adakakaje azaba yapfuye. Ngo akiritera mu rubavu amaraso aratarukira mu jisho, riba rirabonye, barakanuye, abonye yose arakanuye. Ngo ahita aravuga ngo niby'ukuri yemwe mw'abantu mwe, uyu muntu ni umwana w'Imana, ntabwo ari nkuko twamwita. Haleluya. Yesu nashimwe. Natwe abaduciriye inzira, abadushiriyeho urugi, umuryango twinjiranamwo muri ya nkuge kugira ngo turokoke dukire ibyago n'ibibazo. Yesu nashimwe. Haleluya. Buriya bwatiriya nkuge rero cyashushanya umwami wacu Yesu ko abazamwizera bose bazarokokera muri we. Haleluya. Bakinjira muri bakabaho. Muri yaririmbye ngo mwijuru ngo aho hanze ni habi cyane. Ndayibuka ngo aho hanze ni habi cyane. Haleluya. Noneho Imana yabwira ni bati umuryango wawo uwushire mu rubavu, uzayigiremo etage, inzu zitatu, iyo hasi, iya kabiri, iya gatatu. Bivuze iki? Data n'umwana n'umwuka wera. Haleluya. Haleluya. Mu gihe duhagaze muri Yesu Kristo twinjiyemwo, tugomba kuba no muri Data n'umwana n'umwuka wera, tukabizera ko ari bo bagomba kutuyobora. Haleluya. Si ubwato gusa, si nkubwe gusa, buriya byasobanura ko yagendanye n'Imana. Yagendanye n'Imana aho yari hose, yumvira Imana, yarakiranukira Imana, kuvuga ngo yari muri Data n'umwana n'umwuka wera. Imana ihabwa icubahiro. Yesu nashimwe. Ariko ambwa ati umva rero kugira ngo tubigendemo neza,
iyo mvura igiye kuza izaba ikomeye ko yavuze ngo ngiye gushanisha imvura kugira itazagusanga muri ubwo bwato, ubuhome imbere n'inyuma. Imana ihabwe icubahiro. Abamaze kugendera mu bwato sinzi ngira murabizi je narabugendeyemo, ni ukuvuga uragenderamo kandi ugendera mu mazi ariko nta mazi yinjiramo. Hari n'ubufiste ama etage abantu bigenda biryamiye bakagenda bakeneye amatwarete, bakeneye hehe kuryama bakaruhuka, bakeneye kwicara, bakeneye kuganira n'inzu muzindi kuko babuteguye neza. Imana ihabwe icubahiro. Yesu nashimwe. Natwe rero tumaze kwizera uwo mwami Yesu tukinjira muri we, turasabwa guhoma hirya no hino imbere n'inyuma. Haleluya. Turasabwa gutegura imbere n'inyuma kugira ngo hose hase hamere neza, kugira twirinde dukumire umwanzi Satani mu buryo bwose atadusanga imbere konona indani imbere. Imana idufashe kuko hari abarangara bakaba muri Yesu kuguru kumwe ukundi kukaba hanze. Turi mu rusengero tukabyina tukanezerwa, amasengesho yabera, tukaguruka mu gisirimba. Tumaze kuva hano tukagira mu makariti wacu, tukagira mu buzi dukora, ntitwere imbuto zijanye n'abakiranutsi, ntitumenye ko twakijijwe, ntitwere imbuto nk'iz'abana b'Imana. Abo bantu barameze gutyo kuguru kumwe muri Yesu mu bwato, muri yankuge ukundi kuri hanze. Imvura nizi zagukurura igutware kuko ubwato bwawe canke inkuge yawe ntabwo ihomye neza, ntabwo iteguye neza. Imana idufashe. Uzamana warabibitse ubishira ku ruhande, canke uracinywera inzoga bukebe ukabishira ku ruhande, ivyo nta kibazo. Kwiba ushobora kuba warabiretse, gutukana ushobora kuba warabiretse, ariko icari n'inzigo biracari muri wowe, ntabwo wahomye imbere n'inyuma. Imana idufashe. Imana ivuga ngo ubuhome imbere n'inyuma. Iyo nkugu yihome imbere n'inyuma kugira ngo winjiremwo, kuko ngiye kuri imvura nyinshi y'urushana izamara amajoro 40 n'iminsi 40 iri gwitavanaho. Imisozi yose zarengerwa n'imvura, hose hazaba umwuzure, nta na kimwe kizasigara ku isi. Nuba muri etage y'ijana hariya hejuru, iyo mvura izamugeraho nawe mpaka imugereho. Ku munsi wa mbere n'uwa kabiri azaba ataramugeraho, ariko ku munsi wa 10 n'uwa 15 azaba yaramugezeho. Ugomba gutegura ubwato, kandi ubwo bwato uko imvura izakomeza umwuzure uzamuka, nabwo buzakomeza bwizamukira hejuru. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Abari muri Kristo Yesu bagenda nk'uko Yesu abishaka, ibibazo ntago bibura kuza, ariko tubigendera hejuru. Imana ihabwe icubahiro. Tubigendera hejuru, byazamuka ukizamukira hejuru yabyo. Imana ihabwe icubahiro. Niko n'ubwato bwari bumeze bwo kwa Nowa. Imvura yarakomeza ikagwa, imyuzure ikaba myinshi, imivu igatemba, uko umwuzure uba mwinshi ukazamuka, bwo bukazamuka hejuru, bukazamuka kugeza aho byose byarenge byose birapfa. Igitangaza ngiramubwira ngo kandi hari ibintu ngiye kukubwira ubigiye kurokokana nawe. Uzinjira nayo n'umuryango wawe, umugore wawe n'abana bawe, abahungu bawe 3 n'abakazana bawe. Hanyuma kandi hari ibikoko mu bisiga, mu matungo, niba ari mu nka, mu buhene, mu nkoko, mu ngurube, mu biki, ko bavuga ngo ibizira n'ibitazira. Ariko ujana imikigabo n'ikigore kuko bizakororoka mu nyuma, bizakomeza bibeho. Ibyo uzabyinjiza mu bwo bwato birokokane nawe. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Niyo mpamvu mukiranutse ahari cyangwa umuntu w'Imana agomba kubera umuti abantu benshi. Imana ishimwe. Ugomba kubera ubukirira abantu benshi, ugomba gukiza abantu benshi. Ushobora gukiza umuntu bitavuye no kunuko ufite amafaranga, ushobora kumukiza mu kumwerera imbuto, ushobora kumukiza mu kumugira inama, ushobora kumukiza mu kumusengera, ushobora kumukiza no kumugaburira mu buryo bufatika, ukamaha no ku mafaranga kuko yafite. Yesu nashimwe. Kuko nawe ngo nibikoko bigiye kuza, uzabyinjiza birokokane nawe, bizakomeza bibeho. Ariko iherezo riraje mu maso yanje y'abantu batumvira Imana. Imana ihabwe icubahiro.
amen. Zaburi yatubwiye 91 ngo abiringiye Uwiteka Imana ihabwa icubahiro. Abiringiye ababa mwisumba byose, isumba byose, ababa muri yo, abatuye muri yo. Haleluya, haleluya. Abari muri ya nkuge niyo sumba byose twabyumvise, abo ngo bazakira imyambi y'abarashi. Haleluya. Bibiliya bivuze neza, hariho ikiza cyangwa igitero kiza ari nijoro hatabona. Icyo birashoboka kucihisha, bashaka kukumva ukaja ahantu ukitsindika bikarenga ko ntihabona. Ivyo ngo kuko wizigiye canke wizeye ishoboye byose ukaba muri yo, nico caguzagikira. Ngo kandi hari n'imyambi y'abarashi zaraswa ku manywa y'ihangu. Sizika mwumva aho ni nk'aya masaha ku manywa y'ihangu. Mbwira ahantu uri aho hanze wokirira umuntu w'umugizi wa nabi, abakubona. Niba ari kurasa kubona, aho uca hose abakubona. Ariko kuko winjiye mwisumba byose muri ya nkuge y'Uwiteka, n'uwo murashi ateye uwo mwambi ku manywa y'ihangu, ngo ibyo ntacyo bizakubwira, uzabikira kuko winjiye mwisumba byose, kuko warahomye imbere n'inyuma. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ku ruhande muri Zaburi 90 ku murongo wa 12, hatubwiye gutya ngo twigishe, haleluya, kubara iminsi yacu y'ukubaho. Utwigishe kandi ibyo bitwigishe no gutunga imitima y'ubwenge. Imana ihabwe icubahiro. Nategereje kwibaza ise imitima y'ubwenge imeze ite. Utwigishe kubara iminsi yacu. Nutwigisha kubara iminsi yacu, utwigishe kandi gutunga imitima y'ubwenge. Haleluya. Twese turafite imitima, ariko uyu muntu yari karasenga yasaba ngo twigishe n'uburyo dutunga imitima y'ubwenge. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Tubara iminsi yacu. Kubara iminsi yacu ni kuvuga iki? Nta muntu azi ngo nzamara ku isi imyaka 10, imyaka 100, imyaka 50 gutya. Ariko kuyibara ni kwa kundi, ni wa mutima w'ubwenge umuntu yari karasaba. Umutima w'ubwenge, yugenera umutima w'ubwenge uva ku Mana, wirinda ibyaha. Haleluya. Wirinda ibibabaza Imana. Waramaze guhoma ya nkuge yawe, warahomye imbere n'inyuma n'ubushishi. Wirinda ibyaza kumenamena kugira ngo bigusange indani mu bwihisho bw'isumba byose. Haleluya. Satani yazana ibyaha, yakwibutsa kamere za kera, ukamenya ko wageze mu isumba byose, ukamirira kure. Haleluya. Kavuga ngo ntabwo nshobora gukora ibibabaza umwami wanje. Imana ihabwe icubahiro. Satani akoresha amajwi. Iyo turi mu nzu nka gutya dukinze, ntago bivuze ko tutumva ibiri hanze. Turabyumva. Urumva abantu bavuga, n'uguhamagaye uramwumva. Niko Satani agenda ahamagara abantu b'Imana kugira ngo abavane muri ya nkuge y'Uwiteka. Yewe uribuka tukija muri boîte de nuit ko hashize iminsi myinshi, amujene nkawe isomene yose ikarangira utagiye kunezerwa, utagiye mu bandi nawe kubyina no kurya isi mwana, no kurya isi mwana, urayirgira kurya. Imana idufashe. Umutima w'ubwenge uyu muntu yari karasaba uhituza ko kanya, nubwo ndi umusore. Haleluya. Nubwo ndi umujene, hari aho ndi. Haleluya. Hari etaje ndimo. Imana ishimwe. Kuko avuga ati iyo nzu yishiremo ama etaje, iya mbere, iya kabiri, iya gatatu. Imana ishimwe. Ni wumva igitero giturutse hasi, uzahungira mu ya kabiri. Ni wumva bikomeje hungira mu ya gatatu. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya.
aho ni muri data n'umwana n'umwuka bira turacari muri ya nkuge. Haleluya. Ugomba kumenya uti jewe ntabwo bishoboka, naramaze guhoma, narateguye ahondi, ubwato ndimwe burahomye burateguye neza, iryo jwi ntabwo ngomba kuryumvira. Imana ishimwe. Suko tudakwiye kunezerwa. Kunezerwa ni byiza, ariko kunezerwa mu binezereza Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu nashimwe. Suko tudakwiye kwambara neza, ambara neza, ariko wambare neza nk'uko umwami Imana bishima. Haleluya. Ibihesha Imana icubahiro. Haleluya. Haleluya. Apana kugenda mu bidahesha Imana icubahiro, kuko hari aho turi, hari aho umwami Imana yadushize, hariho inkuge Imana yadushizemo kugira ngo tuzarokoke wa munsi imvura igiye gushanisha. Uwo munsi ni ryari? Igihe umwami Yesu azagusanga muri ya nkuge. Imana ihabwe icubahiro. Abazosanga hari inyuma y'inkuge, inyuma y'ubwato, abo ntibarimo, ntibazumva na ryajwi ry'impanda, ntibazamenya n'ibyabaye, bazobimenya mu nyuma, biri mu makuru, mu binyamakuru. Twabuze abantu muri Belgique, papa zabe na famille twababuze. Haleluya. Strasbourg twababuze, hahandi baza bateranira ntituzi iyo bari. Bazatangura bashakishe abo bantu babuze bameze gute, bakora iki. Haleluya. Mu buzima busanzwe bari bameze gute? Ico tuzi, bari babandi bizera umwami Yesu. Haleluya. Ni bamwe baza bavuga Yesu, nibwo bazatangura kumenya ko hari cyabaye. Bamwe bari batambikije ukuguru kumwe mu nkugu ukundi hanze, bazabimenya vuba kuko baravyumva bari mu nzu y'Imana. Uwo munsi bazibuka tikabaye, kuko ukuguru kumwe kwari hanze, imvura yaragutwaye, yaragukuruye iragutwara, impyisi zaragukuruye ziragukura mu nzu y'Imana, intare zaragukuye zigukura mu nzu y'Imana, kuko wanze kwinjiramo ngo winjire neza muri rwa rubavu, muri wa muryango Imana yaduciriye. Abo bazaba ba mbere mu kumenya iyo nkuru no kubisobanurira abandi. Bati twari twarabimvise, byaravuzwe, twari twarabyumva mu nzu y'Imana. Imana yakoze icyo yaravuze mu ijambo ryayo. Haleluya. Nowa ngo aje akabwira abantu bose baho hantu ati yemwe bantu b'Imana turi kumwe, mwogezaho gukora ibintu muri gukora ko atari byiza, ibintu muri kugenda ko atari Imana itabishima. Mwoza mukamfasha tukibariza inkuge Imana yanyibiye ibanga, muze tubaza ubuhungiro, dutegotwe guhungira imvura igiye kugwa nyinshi. Bati uwo musaza yabikuye, batangira kuraba amashure ya Nowa, batangura kumureba ubuhanga afise, experience ya Nowa, ibyo bintu yabivanye, yafise dogitora zingana gute, barare basanga nta kintu bomutuma bamukurikira atari Imana yambwiye. Haleluya. 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 Ariko Imana yambwiye ko dukwiye kwibariza inkuge, tugahunga mu minsi mike imvura iraje igiye kurimbura abantu batumviye Imana. Wa musaza wasatse, wa mutama wasatse, sawa ntiwakomeza kwibariza mu gatondo, kubita imbazo, abaza buhoro buhoro, yicira ibiti, ateranya imbaho nk'uko Imana yamubwiye. Abaciye ahari bamuseka ati nukwema turapfiriye hejuru, urasaze ushaje. Kuwa gatatu turi batatu hano mu rusengero tugasenga nta kibazo, turi bane batanu nta kibazo, Imana iratwumva. Ku cyumweru gutya nyene Imana iratwumva. Haleluya. Ariko hari umunsi bazamenya ngo bwa bundi basenga Imana, bwa bundi tubumvira. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Message tubwira iki?
uyu munsi nahawe nanje. Tuvuge ko nta mvura igiye kugwa nk'uko byabaye muri gihe ca Nowa, ariko turafite icyo Yesu yavuze, ijambo ry'Imana ritubwira. Yesu yavuze ngo agiye dutegurira hacu. Yohana 14, ngiye kubategurira hanyu, kandi kwa data hari amazu menshi. Yaba adahari mba mbibabwiye. Igihe Yesu yazamuka mu ijuru atandukanye n'abigishwa, bakirangaye ibibaye bagitangaye, marayika araza ati nibiki bagabo bigalilaya, uko mubonye agiye mumureba niko azagaruka. Imana ihabwa icubahiro. Iryo ni ijambo ry'Imana. Azagaruka kujana abamwiteze, abamwemeye, abajane muri ya mazu meza yavuga, abajane kuruhukana nawe ibikorwa by'imibabaro, turuhuka imiruho by'isi. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Uyu munsi wo turasaba kwinjira muri Yesu. Twinjiye muri urugi, uyu muryango muri Kristo Yesu, muri rwa rubavu aho yatewe icumu akava mu maraso n'amazi. Arya maraso n'amazi niyo yeza ibyaha, niyo ababarira ibyaha. Nubwo wakoze ibyaha bimeze gute, hari abantu bagira ati ibyaha yeme yakoze ibyaha byinshi. Oya, umunsi wapfukamye ukavuga uti mwami uyu munsi ndageza aha, ntabwo nzongera, mbabarira. Yesu byose arabibabarira, ntatongera no kubyibuka. Hajya niho ugomba kwinjira muri Kristo Yesu, ukiza ko mwami Yesu yadupfiriye ku musaraba. Urya munsi ariho twarokokeye. Haleluya. Urababarirwa nawe ukaba umwana w'Imana, ukinjira mu nkuge cyangwa ubwato bw'umwami wacu Yesu, ugategereza kuza ku mwami wacu Yesu. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ihabwa icubahiro. Yesu nashimwe. N'umwanditsi wa Zaburi yabivuze, wewe uba mwisumba byose, wewe wiringiye Uwiteka, niwe uzakira ikiza cyose kizatera, niwe uzakira umwami urashwe ku manywa y'ihangu, niwe uzakira ibibazo bitandukanye, kuko wibera mwisumba byose. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu nashimwe. Ibi bibwirwa abantu bose, abakiri bato, abakuze, abakuru, abamama, abagabo, abasore n'abakobwa, ndetse n'abana bato. Tutabaye muri Yesu ku manywa nijoro, ibyo hanze bizaduhitana, ariko nitwaba muri Yesu Imana izabidukiza, iturindiraho kugeza umunsi aza kutujana mu bwami bwayo. Imana ishimwe. Haleluya. Kandi ngo twigishe kubara iminsi yacu yo kubaho, kandi uduhe no kutunga imitima y'ubwenge. Tugira umutima w'ubwenge uva ku Uwiteka. Umutima w'ubwenge ni ukubwira gukora ibyiza, ni urwana n'icyaha, nuvuga ngo ntugacumure, ntugakora ibyo ijambo ry'Imana rirabikubuza. Niwumva ijwi rikubwira gutyo, menya ngo ni wa mutima w'ubwenge, wemerere. Nubwo ibyaha biryoshe, wumva umengo birakuryoheye, ibyo wari ugiye kubamwo nivyo byari byiza, biraryoha ariko biryoshe biryana. Imana idufashe. Bikujana kurimbuka, bikujana mu rupfu, ariko muri Kristo Yesu niho tugomba gukirira. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu munsi tugomba gusaba imbabazi, twinjire muri Kristo Yesu by'ukuri. Urebe impamvu wari ukuguru kumwe kwari hanze, kwari kukiri mu bubeshi, bamwe ugasanga kubesha ibyo barabyejeje, abandi n'ibindi ugasanga ibyo ukabwira ngo ntibibareba, ariko kwa Yesu bivuga ngo twinjire dusa imbere n'inyuma. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Duteguye inkuge y'Uwiteka tugomba kwinjiramo, dusa neza, Imana itwishimira, niho tuzarokoka ku munsi w'ibyago, niho tuzarokoka ku munsi ngo niwe munsi Yesu azobwira abari buryo ngo nimwicaye mu ruhuka abo data yateguriye kera ko muzabana nawe. Imana ishimwe. Imana duteguriye kuva kera ibyiza. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo nuhitemo ubugingo, uhitemo urupfu, hitamo inzira izi, hita mu nzira y'urupfu cyangwa y'ubugingo buhoraho. Iyo ni inzira nziza y'abana b'Imana. Emera urwane urugamba uneshe, urwane n'ibibi ubineshe, ubitsinde, kandi Imana iri kumwe nawe, Imana iri kumwe natwe. Ya masengesho twaririmba
arimbura inkuta zikarimbuka, ya masengesho akuraho imigambi y'abana b'abantu niyo atuneshereza. Haleluya! akadutsindanishiriza ibibi byose bikatuva imbere, niyo azatuma tugera imbere y'umwami wacu Yesu. Imana ishimwe. Haleluya! tugiye gusenga rero twese, sinzi aho uza gusanga cyangwa aho ijambo ry'Imana ryakweretse. Birivuga yuko ijambo ry'Imana ari miriwari, twese twirebamo ukiraba uko usa. Iyo ugiye gusohoka mu nzu, abenshi ndazi babanza kuja kwireba hariya muri miriwari, ako yawisiga amavuta ko yayisize neza, ko yasokoje neza, wafunze karuvati ko imeze neza idahengamye, gutyo. Bibiliya rero itubwira ngo ijambo ry'Imana ni miriwari. Haleluya! twirebamwo twese, iciro n'indorerwamo, ukiraba uko usa. ko rimbwiye kwiba ko ari icyaha, nanjye nkaba nshiba. ko rimbwiye ko gutukana ari icyaha, nkaba ngitukana. ko ngisamba nako nkinywa inzoga. ubwo ririko rirakwereka nahawe guhitamo. Imana idufashe. tegura aho ugiye kuba mu nzu y'Imana ko hasa neza, muri ya nkuge tugomba kwiberamo. utegwe neza, utegure ko ataha umuzuru uzamenera ngo ugusange. tuba abantu b'Imana, Imana yishimira. nk'hano n'umuryango wayo, Imana ishimwe. niwe ngo yagendera n'Imana, yumvira Imana, yakiranukira Imana. niyo mpamvu Imana yamuteguriye ubuhungiro. natwe Imana duteguriye ubuhungiro ku manywa n'ijoro. Imana ishimwe. Haleluya! duhaguruke dusenge. muri Kristo Yesu, iryo zina ry'umwami wacu Yesu, nko twaririmbye, niho dukirira, niho turuhukira. Haleluya! niho indwara zikirira, niho ibibazo bihungira, niho ibihome bitagurika, kubw'iryo zina ry'umwami wacu Yesu. Mwami Yesu uri mwijuru, turagushimira. ijambo ryawe by'ukuri n'indorerwamo, ni miriwari twese turebamo tukibona. ndakweretse buri muntu wese yumvise ijambo ryawe, abari kuguru kumwe kwari kukiri hanze yawe, ndakwinginze uyu mwanya bemeye kwinjira muri wewe, ubababarire buri muntu wese, umweze. Mwuka wera agenda yemeza buri muntu wese uko ari n'uko asa, maze kandi uduhe buri muntu wese yimenye, yitahure. uduhe kwinjira muri wewe Kristo. wewe niwe nkuge duhungiyemo muri kano kanya. amaraso yawe Yezu, ubwoko bwawe Yezu, imitima yacu udutunganye, wibage gukiranirwa kwacu kose. wemere Mana yacu, imitima yacu yitunganye. weza abagabo turi hano, weza abamama bari hano, weza abajene, abakobwa n'abahungu bari hano, weze n'abana bato. udutunganye, utwemere, utwishimire. mu izina ryawe Yesu uhabwe icubahiro. amaraso yawe atubonekeho nko gukiranuka, urangiza ibitameze neza byose mu mitima yacu. maze Mwami Imana uri mu ijuru, turahamagaye umutima w'ubwenge. uduhe kubara iminsi yacu uko turi hose, aho turi, tuba turi mu mihanda tugendagenda. uduhe umutima w'ubwenge, utwemeze icyaha n'igitari icyaha. uduhe kumenya ibyaha, duhishurirwe ibyaha n'ibitari ibyaha. umwuka werawe muri twebwe Mwami Imana, maze udufashe muri byose. uduhe guhora tubara iminsi yacu, maze Yesu uzabukoze Mwami Imana. imibiri yacu yigiriye neza, abarwaye muri twe dukize. buri muntu wese yakire gukira guturuka iwawe Mwami Imana. uduhe imbaraga zo kugukorera, imibiri yacu igukorera ikomeye, imitima yacu yikize, uyambika imbaraga z'umwuka wera. buri muntu wese yumva ikanguro muri we, buri muntu wese ubyutse ikanguro muri wese Mwami. ubu byutse buturutse mu ijuru, bumanukiye muri kano kaya mu iteraniro, mu izina ryawe Yesu. buri muntu wese agira iyerekwa ryo kugukorera, buri muntu wese agira iyerekwa ry'ukuntu yo gukorera. dukore Mwami, dukoreshejwe nawe, dukore nk'abatikoresha, ariko dukoreshwa n'umwuka wera. ugirire neza buri muntu wese muri twe, imbaraga zitugirire neza. abaririmbyi baririmbe Yesu bakoreshejwe nawe, bavuga ubutumwa tuvuga ubutumwa dukoreshejwe nawe. buri muntu wese impano zitangire kuvuga muri we, impano zitangire gukakaza mu mitima yacu. buri muntu wese yumva igihinde muri cyo kugukorera, nk'abazahembwa nawe. tugukorere nk'abadahembwa n'abana b'abantu, ariko twiteze guhembwa nawe. urakoze Mwami Imana uri mu ijuru. none Mana yacu ndasabira iteraniro imigisha,
imigisha ituruka mu ijuru. Imiryango yacu ndayisabiye imigisha ituruka mu ijuru. Ndasabye uruzitiro turuka mu ijuru ruzitira imiryango yacu, ruzitira urubyaro rwacu, ruzitira intambuko zacu. Urinde akazi kacu dukora, turi mu kazi ndasabye kwera imbuto z'abakiranutsi. Turi mu materaniro atandukanye, turi mu nshuti, turi mu bagenzi, turi mu bavandimwe, twera imbuto zo gukiranuka. Mwuka Wera abe muri twe, atwemeza kuba iminsi yacu y'ukubaho, atwemeza uduha umutima w'ubwenge mu miryango yacu, mu makaritiye yacu. Tugendane uyu mutima w'ubwenge umwanditsi yanditse ari gusenga, nawe turasende dusabye umutima w'ubwenge, maze Yesu uzabukoze. Tuwugendane aho turi hose. Ibyo bizatworohera kugukorera mwami, bizemeza kudukorera imitima yacu kugukorera. Tuzagukorera tutarebera ku bandi, tuzagukorera dufite umutima uturuka ku Mwuka Wera. Urakoze mwami Imana. Rero ndasabye mwami Imana abajene bagirire neza, ubahe yindi revelation muri bo iturutse ku Mwuka Wera mwami Imana, umutima wo gutunga ubwenge ube muri bo mu izina rya Yesu. Aho bari hose haboneka itandukaniro muri bo n'abandi bajene batarakumenya. Uyu munsi binjire mu nkuga aribwo bwato buhomye imbere n'inyuma, aho batongera kurunguruka bareba hanze. N'abagabo nuko n'abagore nuko twibere mu bwato tutareba inyuma, maze Yesu dufashe kubuhoma imbere n'inyuma hose. Twinjire mu nzira imwe, twinjire mu muryango muri we Kristo Yesu Data n'Umwuka Wera. Turagushimira kuri kumwe natwe, dushoboze muri byose. Imibiri yacu yigiriye neza, ahari intege nk'uhashira imbaraga, ahari ubugwayi buhunge mu izina rya Yesu. Ugire neza buri muntu wese kwagushaka kwaguhamagara, maze Yesu imirimo n'ibitangaza bikorekeye muri twebwe. Amashimwe n'icubahiro n'ibyayo bitazoshira, mu izina rya Yesu tubisenzemwo, amen. Imana ibahe umugisha. Tugende twera imbuto kandi twibere mu bwato canke mu nkuge y'Umwami wacu Yesu, amen.